Nije još sve. Pazi još gdje je sjeo i da se ne može hodati. Ne, ja sam tu. Ja sam tu.
Dečki ćemo Otvora, Grbić, Ovo mi je Valentino naredio da krene s tim turnirima, da mi je prvo ovo ono i polu da je kućka nakon. Da bude. Krećemo s tim dugim selom, ne? To smo krećemo na silu s dugim selom. Ali moralo bi sve. Zagrepin smo isto posložili da ide. Da nekako ide. Makar je to najgore radi, taj zagrebački slučaj ništa ne radi. Zato što ne radi, on nije pogotovo od nas. Ali znači njima se ne da ništa raditi, ništa organizirati. Tako ništa se ne radi. Ovo da i Dokmaniću mnogo rada. Ovo mikrofon dosta lovi. Dosta lovi mikrofon. Čut se ljudi na YouTube. Dobro sa brojem, što su mnogi čekali da dođe korona, da bi rekli našo, ne moramo ništa raditi, ne moramo ništa organizirati. Glave sagnite. Šta si nogu postavio?
tebe koji sve ove druge. Jesi snimao gore? Vidiš crveno? O, to je to.